Kangpokpi manung da Changluba Meitei anigi wari. Ai sing na pwede paktharaga udanaba makhada mo sitta phongono na yapana manja. Manipur State Transport Bus tagi Kumthahanduna Kespa manung da tawanki. Kespa manung dagi mapan chung thok tawanki de. Karigumba Kespa se mai tha adi nakoi dinoi officer gi order ngai ga do. Ai di Kuki singna Nung Nongmei yauna akan metek chataki. ai karigumba bus la talam ta di khongjal lam ta di nakena chokani. Senapati yorumdana kaithen mami dagi numidang pung tara taba matamda mayumda halaki. Dr. Y. Mohan Singh, former medical superintendent, nasi pauke tamdaning isi. Tang nipan si Indian Home Minister Amit Shah na Governor Kauraga. Tang nipan lagi National Highway tatpa yargani na daukhe busuk na tu ginna. FOCS na sinba Peace March ma social media thagala kori ai laga ai su mai yaoge nugi intention do ya phadana hui ai FOCS ta na ri aru ai so han noi policing decision da inform to right. In good faith silly wa Peace March ga police ka phadana understanding mai ra khan lo inform to he bidura ado ngarang si ai ngan na 7:30 ra de da northern kangla get research consider civil dress specify kale thingdo ri han hai ho ko do ga sai hani poti president ga police ka kan na down na police station de ai bukhang bom na private gari da na na roi ta pi ge hari ko bus me ne tori airport adu de escort full scorpio set pe ani hai be de ko ki adu sa le ko ai ya be mi ra bi lo ai ti ka khan bus da chengmai yorum dai sida chengmai bi da khare yorum dai sida SP na ma kari information lai bro keno da ka khapiro Casper do ni ka khapiro herga tale tam da dai na ko na mi na thar ko ni ko cha kha kan da mali akoi mai pa bi me am ga police am le law na ho mi na video thar ko ni mai pa bi isan isa sing na am sauri se en khamada mi pau ta ba moi su tuangge ya da akoi ani kamaina basta yore no Casper da kamai ka kha khino e bi gi argument da sauna ba mali adula unfortunately moi na ai min ban bi ba adi khare khoi di sengdam thawre adagi kana tom bida as nupi mem sina thatlaga adi lao bu khu bo torwa as adi thawre ga keno sida moi bai sing sina khoi pak tharaga udana makhada mo sitta phongono na ya pana man ta idi kachingan bi yo kusida as punsina nu sang na ngi ba na punga ma hena ho ba stan grenade tear gas adi ami yo kina kan de live quality am kap adi ko ki moi bishop sing na moi ki kem ta 77 champai company da thang la ga ko ji moi logistic la moi chak som jaw ya de na tan u kha ke noi amam jamin na si jaw ya de adi pung mari manga le security advisor DGP singi homework to ba khara wat pra ko mo ko intelligence e ba to kari kai no vulnerable area se moving ROP or static ROP to na then to ko si mo ko na han water type security e to da bagi mami ma ta ba ko ko jali ni sa no pi ma am ram ben thala gam gi phai e ba no ro thagala ai sa le ba phai si ko le ba si situation no je khalo moi photo la moi commandation tha ado ai na khali se akhoi gi unfortunately under the security over Srida, son of the soil of Mogautra, Chief Secretary, DGP, Security Advisor, none of the son of the soil Yautre. I see communal is one of the ground reality threat of the situation. I do not. I know Khalifa. Ami Sahagi decision free movement in National Highway after 22 months. I say, Kuki Nupi Skatan to go no purpose defeated way location. I said to see a national highway purpose, say, Mari Manda, class 6 Tamida, 1961. I think MSC, Leaga, Nongalam, the Pung Maritagi, Kangpokpi, Convoy, Yawakaba, 64 years later from there. The 22 months to my national highway have to finish. Come on, secure way. I do come in with my police.
ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯆꯠꯄꯅꯦꯕ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯅꯤ ꯆꯍꯤ 78 ꯁꯨꯗꯧꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯕꯥꯏꯗꯤꯡ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯆꯠꯂꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯒꯥꯔꯤꯗꯣ ꯍꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯆꯠꯄꯅꯦꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯄꯤꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯑꯩ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕꯁꯇꯨꯗ ꯆꯠꯂꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯣꯡꯖꯤꯜꯂꯝꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯣꯛꯁꯀꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯆꯠꯂꯝ ꯇꯥꯔꯕ ꯍꯦꯚꯤ ꯀꯦꯖꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯅꯥꯝ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯟꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯔꯝꯃꯣꯏꯕ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯍꯥꯎꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯂꯥꯟꯐꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯏꯃꯥꯖꯤꯟ ꯐꯥꯎ ꯇꯧꯔꯝꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯕꯁꯁꯤ ꯄꯨꯀꯥꯏ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯄꯨꯔꯛ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯀꯦꯝꯇ ꯊꯅꯝꯃꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ CID ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯊꯥꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤ 150 ꯆꯅꯤꯃꯨꯛꯁꯦ ꯂꯣꯡꯀꯤꯄꯥꯏꯗ ꯂꯝꯕꯦꯟꯗ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂ ꯐꯝ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯑꯩꯅ BSF ꯀꯥꯡꯕꯨꯗ ꯑꯩ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯦꯖꯔꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯁꯦꯐꯂꯤ ꯑꯝꯇ ꯅꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯧꯍꯟꯅꯕ ꯑꯝꯇ ꯁꯤꯜꯂꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯅ ꯄꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯃꯣꯏ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔꯤꯡ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗꯤꯡ ꯍꯥꯎ ꯇꯨ reach you there export ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏ ꯈꯟꯅꯔꯤ ꯄꯨꯡ 3-4 ꯄꯨꯡ 3-4 ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯋꯤꯄꯟꯗꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯋꯤꯄꯟ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯄꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯁꯄꯔꯁꯦ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯛꯑꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯛꯑꯕ ꯑꯩ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯈꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡ 3 ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 5ꯒ ꯇꯔꯨꯛ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯊꯝꯃꯒꯦꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯋꯤꯄꯟꯁꯦ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯗ ꯄꯨꯔꯛꯏ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ 50ꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯡꯉꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ BSF ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯁꯦꯐꯂꯤ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯃꯈꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯆꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯊꯣꯛꯄꯗꯀꯣ ꯌꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯤꯡꯕꯗ ꯇꯥꯟꯅꯗꯅ ꯐꯨꯊꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯆꯠꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯐꯣꯛꯁꯀꯤꯗꯣ ꯆꯠꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛꯁꯟꯗ ꯆꯠꯍꯟꯗꯕꯗꯕꯨꯗꯤ ꯆꯠꯍꯜꯂꯝꯃꯗꯤ ꯃꯦꯁꯦꯀꯥꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯗꯅ ꯌꯥꯗꯧꯕ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯍꯩꯊꯔꯛꯏꯕ ꯅꯨꯡ ꯏꯚꯟ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ whether Secretary Director or DCP has done homework properly, logistic deployment, intelligence selection adu mapung phawdabagi mission se Home Minister na tang Nepal lamben khudimuk clear tawdi ta halani haiba mission to fail oise sina natra sinina mayamda public ta or authority da put tawdi PRIC governor load order sin loina amposta sin thobaneba governor order president rule sidai fully implement tawba ngamda di DGP security advisor gi mathau natabra makoigi homework to watpa natabra naina thamse se koi expert nate sensitive areas dugi anakpada mi pulhandaba we am to information intelligence ka mai to feedback mo ide source we am lebam to ko source person have ne mo da government sum ba lo na pe adu mo da di educate security arrangement ai ga do ROP kai do adu phana oi kutol mung da 2023 gi me da ho ti tun July da mai na ba ti kya so na wa ko na tana tana kan ji ba da thamoi da u gi ko ki ba gi ai no ai ta na han da ki sidi khara sopli dil ta ra la na question mark ni ai hotel hai ta ba na te adu bu pung na mo lo ba ya to ma tu si da mo ya so ba su ga ore ya to re na ko na tha ga na kan the question mark the central the union home minister na governor executive by ko ga tang dipan de gi chat pa yarani campaign clear we na bu gi da FOCS na so mo na in good faith of affiliation mani adu police ka mo ko ga ya na da bai di permission mo na inform to ga da ya khat ba permission chang bu ko tu permission bu ko na 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 ko na ba de gi permission di phang di ba mal ri ai na hala kan da akhoi se hala kan da asam rai tholi me de du na mo phal thana da he no bo te kho to we po chung ba da ko dong na mi ga da lo kan da a ga ai na hai
ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ DSF ꯀꯥꯡꯕꯨꯗ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ this is the situation so please try to escort us safely here ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯨꯡ 4-5 ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩ ꯈꯥꯡꯉꯝꯃꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯦ either in the late night or early morning we'll try to escort you ꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨ it's not easy, it's very difficult psychological the tension ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯒ somehow ꯌꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯗꯤ ꯋꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯗ ꯐꯣꯛꯁꯅ ꯄꯤꯁ ꯃꯥꯔꯆ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯅ ꯌꯥꯎꯒꯦꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯑꯝꯇ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗ escorter ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ in presence of SP ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ SP ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯂꯨꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯦꯆꯟ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯄꯥꯡꯗꯕꯗꯧꯅ ꯂꯣꯟꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯕꯅ ꯐꯩ ꯑꯩ ꯊꯥ 19ꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ 99% ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯆꯠꯄ ꯊꯤꯔ ꯄꯥꯟꯕ ꯆꯠꯄ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯑꯩ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯆꯟꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯈꯟꯗꯅꯕ ꯑꯩ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯩ